Izašao je ChatGPT 5.2. U ovom videu pokazat ću najvažnije novosti, objasniti razlike u odnosu na 5.1 i starije modele, te istaknuti prednosti koje se u praksi najbrže primijete. Krenimo redom. GPT 5.2 dolazi u 3 varijante, Instant, Thinking i Pro. Instant je najbrži i dobar je za svakodnevne zadatke, poput skica, prijevoda, kratkih uputa i mailova. Thinking je namijenjen ozbiljnijem radu, kada trebate preciznost i rješavanje zadataka u više koraka. Pro verzija je opcija za najteže probleme, kada vam je kvaliteta važnija od brzine. Najveća novost je fokus na profesionalne rezultate. OpenAI navodi da na evaluaciji GDP-Val koja pokriva zadatke rada sa znanjem kroz 44 zanimanja, GPT 5.2 Thinking pobjeđuje ili izjednačava stručnjake u 70,9% slučajeva. To uključuje izradu tablica, prezentacija i sličnih isporučevina. Drugo, kodiranje. GPT 5.2 Thinking postiže 55,6% na SVE Bench Pro i 80% na SVE Bench Verified. U praksi to znači pouzdanije ispravke grešaka i manju potrebu za ručnim ispravljanjem nakon prvog rješenja. Treće, rad s dugim dokumentima. GPT 5.2 bolje održava kontekst kroz velike tekstove, poput ugovora, izvještaja, transkripata i studija, pa je lakše dobiti dosljedan sažetak i konkretne zaključke. A i novi model bolje tumači grafikone i screenshotove. Četvrto, rad s alatima. GPT 5.2 je stabilniji u vođenju zadataka od početka do kraja, kada treba povezati više koraka i više izvora podataka. To je dio koji je posebno važan tvrtkama jer smanjuje prebacivanje između alata i ubrzava cijeli proces. Sada 2 primjera koje možeš odmah isprobati. Prvi primjer je tablica za planiranje radne snage. U ChatGPT upiši sljedeći prompt. Drugi primjer je analiza dokumenata. Upiši ovaj prompt i pogledaj rezultat. Zaključak je jednostavan. ChatGPT 5.2 je veliki korak naprijed u odnosu na 5.1 i ranije modele, posebno za stvarnu poslovnu primjenu. Ako želite da vaš tim iz tog dobije mjerljivu korist kroz upute, interne predloške i kasnije GPT rješenja, javite mi se. U opisu videa su kontakti i detalji.